Thlik Thlok News clear to te sibai ule when September ni som panga zana chanchin thar kan nei te lo ngai thlang asia tu sila ram ngeya ama sain chanchin langsar zualte sarkarin avona hlau lovin CSS employee ten nor chun zomantum naktu ka training at chung bihara kongzolian omdon naktu ka US president in Britain at lo huna nuclear lama thodun na thutlung thar siam bei sayani Washington DC National Emergency puantu mangin Donald Trump ain shausa tuna chanchin kim jang jok ilo ngai thang u sarkarin avona hlau lovin CSS employee ten not chun zomantum Mizoram CSS Employee Association te an nor awanga Mizoram sarkarin bana avaw nuwa anni hian an lung oilo na lantir chun zomantuma September ni som paruk sang hele som hi panga atangin tiamchin omlova nor antum anthu chuwa antarlan danin September ni som paruk sang hele som hi panga a Menekoa open gym bula jingdar som le achan ve atangin sit-in demonstration an neidona Hemirual hian district headquarters ate nor hi kalpuyan tumboka arem chan anga block level a po nor antumani he sit-in demonstration an neya hian until put thi hlotlin anni lo fo chuan tiamchin omlova nor antumani Myanmar sipaiten Rakhine State air strike an neina Zirlaino pangsom pakwa anthi ni in armed group Arakan Army AA chuan in rini khana soi AA thupuang tu King Thuka chuan sipaiten zirtop ni zanlai peldeu hnu loka kiakto khwa huam chunga private school pani Pioneer Pankin le Emin thi private high school an bom ti soin zirlai som pakwa thi te chu kum som panga atanga som pa sari inkar ni nan soya liam som ni anom ni nan soibok Myanmar now channel pakhat chuan zirlai mutlain sipai tho theina chuan bom pound zanga arit pahni chu school chunga hian an thak ni nan tar langa he thil thenga hian sipai lam chuan soi engma an la nei lo UNESCO chuan school bai ani hi nun ron thak ati in Rakhine State buaina ati bel chazel thu asoya no pangle chung kwa te hi atwar tu te ani ati bok kiokto hi mandalay khopui chim thanglam kilometers an hi somnga vela la omni in nikum February tha khan AS hian sipai kuta changin anla ani MLL hui nunmoyan chief minister in an research wing tele VUC te aring zau to lawem ni tinazot when chuna mizo namru na chung in khoma MNF's general secretary professor F Lal Nunmoya ex MLA chuan thu soin tun hnai Mizoram Legislative Assembly in apomta Forest Conservation Amendment Act sang hele somni pathum chuan kanram le leilung hum halkonga arammi te thunei na le chanbo na sataka anek chep thei thu asoi rare art element REE chungchang soin professor moite chuan REE hi India sarkar tan apoimo em awangin azon chwale le chwana lama chanlak atumani Ministry of Environment Forests and Climate Change chuan September ni riat sang le somni panga khan OM ti chuakin minerals poimo le chwana tura environmental clearance ka turin twal chungi pui wantlang in ron khomna public consultation nei angai to thu alo ti chuakani chuti ruala kan siata ta na poimo chu REE le chua hian ram ati chereuba ka athit filmna lama toxic waste le radioactive byproduct asiambok The Guardian chanchinbu August ni sari sang ni le som patnin atarlan danin kum sang khazakwa somriat chawa khovela rare art element lai chuak tamber chaina rama an chuana bula om jin guang sankan khwa mi sang ni chena chu kum som chungin zathum leka an kiamani tin chaina hian kan thenom Myanmar Kachin state na REE alai chuak boka tual chungmi ten an dulo hleya kum sang ni le somni pathum chhokhan na satakin andau dalani ati FCAA sang ni le somni pathum hian kan huna engangin nge ngong thalo anei theiti ZPM research wing le VUC te hian zir chiang le de turin thuron ka pedu ti in chuti rual chuan kan chief minister hian an research wing te le VUC te hi aring zau to lo zok emni ti hi mi puiril ruwa
zona omani ati he hun hi engineer kelal somvela general secretary na kai shwayani naktu ka training at chung bihara kong zolian omdon kumin kum tobla ma inthang tur bihara politics bawruak alian chauzela RJD chuan naktu ka changkhian district somle MLA constituency som rukvel paltangin kong zolian an neidona district apal tang tura ruam hante chu Jehanabad Nalanda Patna Begusarai Khagaria Madhepura Saharsa Supol Samastipur le Vaishali te anniya constituency tina RJD Shwaitu Chief Minister candidate angangai Tejasvi Yadav chuan thu asoidonani he kong zo hi Jehanabad achan aniyanga Vaishali district a atopna man aniyang Congress in Mithar Som Pathum an lom lut pusi ngun lian chunga MLA Vice President MPCC chuan Aizol East wan huam chung zemabok lungbial venga Mithar Som Pathum MNF le ZPM atangin alom lut ni in Congress thu chuan soi Pudon siam ku ngate kan puthum in kopa kan chan ani a maruchu nin karem chang lova sapui po amai lomat lat zel chu kate kemen kakala he athu soya party chen khat swai tu te anthu soya ding het lawa puin pusingun lian chunga chuan Congress party chuan kan ti angan ti chu anti mai chin kan ho tu the thu soi thiam tak an ni kher lawang ma se mitak thu soi mai lo anthu soya ding het ta chin ta hi tuna chuan zoramin kan mamole tu ani ati he hun hi purabat lalzar liana Aizol East 1 Block 1 Congress President in Akai Shwaya party mi tele headquarters swai tu chanem tak antel bok naktu ka US President in Britain at lo huna nuclear lama thodun na thuthung thar siam bai se ni khovel politics in lumlet awanga in dauna lian thleng thei reng niangai ani lain naktu ka US President Donald Trump an Britain at lo huna nuclear lama thodun na thar zia felle puan chua ani tur thu British lamin an soi Trump hinin hi chunga cham dona hei hian Europe politics birvela honglian tak anei theirin ani Saitwal district a sarkar sumcheng noi zali som panga humani Waina DC Conference Hall Saitwal district agricultural marketing committee chukhoma Saitwal DC Dr. Lalngu Ratlaw chuan Saitwal district chu SCC te le coordinator te ne na tho ho na achat awangin sarkar sumpo nuai zali som panga lai ahumani ti in so thing lei chungchang soya Saitwal district a hian secondary collection center pasari le FPC patni omin so thing shalto za chu KG nuai somli pasari singa sangli zaruk somriat pakhat ania hei hi vaibel se somni pathum nuai somsari pasari cheng sing thum sangli le somngaman ani Waina chukhoma hian kumthar sangni le somni parukatana inhma khwadan tur sang te soi hawani Washington DC National Emergency puantum angin Donald Trump ain shausa iwe saram dangmi dapchua bai pui thakal zela anram khopui Washington DC Mayor Muriel Bowser Immigration and Customs Enforcement te police in an pui lau tur thu asoi nuwa US President Donald Trump chuan hetiang thil hi athengani chuan Washington DC National Emergency apuan tur thu le Washington DC indopna chu sarkar in alak tur thu soin ain shausa Washington DC a hian National Guard sang ni rual da ni in hei hi mi puin an du lovin an ngai thei lo hlea an du lo na lan tirin mi sang tam takin nor an huai hot hialani hetiang bawro kara hian mayor chuan an police ten National Guard te an pui lo tur thu asoya Donald Trump chuan avaulet ta ani Donald Trump an Ramadan lawa om dapchua bai pui athak hian thop a hlo tok lawa heng na thok tura National Guards te amang hian soisel alo na sa a heti lai hian National Guards chu manzel ni thawin tuna po Louisiana a National Guards sang khat thon le mek ani chuti zong chu chanchin thar kan ngai thak thei ta chu ani